kas naawan patinggana pulo sa jak ni namnama ti pagsinaan luluwak ti agpatingga liday inak marigna tirabi nga agmaymaysa si kalae panpanunute han ano sa ikarigata dito'y den na urayen ka han nariga di agmaymaysan aglano mukailiw ka nariga numaminsan numang namnama ka iti napudno nga ayat ubaw met gayam numan panunutet ragsak ti agpatingga karim karidi ka inilala no napudno daytayat no tirabi nga agmaymaysa si kalae panpanunute han ano sa ikarigata dito'y den na urayan ka han nariga di agmaymaysan aglalo no kailiw ka nagsaem an anusak si katigapuna pulo sa jak ni namnama di pagsinaan na no tirabi nga agmaymaysa si kalae panpanunuteg hananusag ikarigata dito'y den na urayen ka tanarigan di agmaymaysan aglano no kailiw ka an ano sa tanarigan agsa